Shalom shalom, Yesu ashimwe cyane. Twongeye kubaha ikaze mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Abo turi kumwe kuri Zoom tubahaye ikaze mu izina rya Yesu. Imana ibagirire neza niba mubishoboye. Abo turi kumwe kuri Zoom mushobora kuturamutsa, dushobora kuramukanya tugasuhuzanya muri kino gitondo mu izina rya Yesu. Bishoboye wakwandika muri message chatbox cyangwa se ugafungura mikrofone yawe ukadusuhuza ukavuga ngo shalom shalom. Haleluya. Mana ibahe umugisha. Shalom, shalom. Shalom shalom. Joseline shalom. Mana iguhe umugisha. Igitondo cyiza. Gitondo Shalom, shalom. gitondo cyiza kuri mwese. Livine shalom. Mana iguhe umugisha. Haleluya. Shalom, shalom. Shalom shalom mama wacu, Imana iguhe umugisha. Tubahaye ikaze rwose muri kino gitondo. Abadukurikiye kuri YouTube namwe Imana ibahe umugisha, kuri Ndika Gospel TV Imana ibahe umugisha. Niba ari irya mbere udukurikiye, ndagusaba kugira ngo uze gukanda kuri subscribe kugira ngo ukomeze kubona notification cyangwa se notification igihe cyose turi gusenga, ujye ubibona cyangwa se dushyizeho ikiganiro cyangwa inyigisho kugira ngo ujye udukurikira. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Twongeye gushima Imana kubw'iki gitondo cyiza. Imana itugiriye neza ikaba iduhaye amahirwe yo kuba hano kuri kino gicaniro. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Haleluya. Nagira tuzamure isengesho dushima Imana. Imana itugiriye neza muri kino gitondo. Imana yongeye kuduhuza turi bazima, duhumeka umwuka w'abazima. Nagira ngo nsabe mama Viol azamura isengesho ryo gushima Imana kubw'iki gitondo Imana iduhaye kugira ngo twongere guhurira hano. Dushima Imana ko iduhaye umunsi wundi mwiza. Uyu ni umunsi wa kabiri, ni umunsi w'umugisha. It's a blessing day, ni umugisha ukomeye kuba turi amahoro duhumeka. Haracyari ibyiringiro byo kugirirwa neza n'Imana, haracyari ibyiringiro byo gutabarwa n'Imana muri kino gitondo. Witegure guhura n'ineza y'Imana. Impamvu tuba twazindutse ni ukugira ngo dusenye ibikorwa byose by'umwasi Satani aba yagambiriye ku buzima bwacu, tukongera tukubaka ibyiza, tugategura umunsi wacu neza kugira ngo Imana ishishikare kubana natwe no kutugirira neza. Rero iyo dusenga mu gitondo ni ugushyiraho urufatiro rw'umunsi, ni ugushyiraho urufatiro rw'umunsi kugira ngo Imana ikomeze kubana natwe. Bibiliya iravuga ngo mu gitondo uzaduhaze imbabazi zawe, ngo kugira ngo duhore tunezerewe iminsi yacu yose yo kubaho kwacu. Rero iyo tuzindutse no kugira ngo dusenge dusabe Imana kugira ngo ikomeze kuyobora intambwe zacu. Karibu mama Viol n'abandi twese abo turi kumwe kuri Zoom, tubishoboye tuzamura amajwi hamwe twese dushima Imana mu izina rya Yesu. Haleluya. Karibu karibu dusenge mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Thank you Jesus. Haleluya. Shalom, shalom. Reka dusenge. Mana yacu, Imana igira neza, Imana ifite ubushobozi, Imana ihambaye, Imana yaremye ijuru n'isi n'ibibaho. Reka tugushimiye tugukengurukire ko watweretse igitondo cyiza. Reka tugushimiye tugukengurukire ko watugamye watuzigamye ijoro ryose. Muvyeyi wacu, Mana yacu, watugiriye neza, utweretse igitondo cy'umugisha. Uri Imana yo gusengwa, uri Imana ivuga bigakoreka, uri Imana ihambaye, uri Imana ifite ubutwari, uri Imana yarongoye abanyisirayeli mu rugendo. Databuja w'amahoro, babona kuja ku kiyaga gitukura, bacira inzira barajabuka, nk'uko natwe ubana natwe muri ino si, ukatugirira neza, ukatugurura imiryango, ukatugurura amadirisha, ukaturinda, ukatuzigama. None reka tugutaze igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, uwo munsi w'itariki 28 z'ukwezi kwa mbere, uno munsi wa kabiri, tugutazire tuguhimbaze kuko watugiriye neza, kuba dufise impwemu zo guhema ku buntu. Uri umuvyeyi wacu ufise ikigongo cishi, nutugirire neza, tubone ubwiza bwawe, tubone imbabazi zawe muri kino gitondo. Mana igira neza, iki gitondo tugisize mu kiganza cawe, uyu munsi tugisize mu kiganza cawe. Uwo munsi wejejwe, umunsi w'amahoro, uwo munsi w'umugisha, uwo munsi wo kurindwa nawe, uri umunsi wo gukira,
uri umunsi wo kugirirwa neza nawe, uri umunsi wo kugendererwa nawe, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka tuguhimbaze, tugutazire kuri iki gitondo waduhaye cy'umugisha, kugira mwami natwe twibuke ko uri umuremyi wacu, kandi kuri Imana ishoboye kandi usumba ubundi bumana. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, turagushimiye, turagukengurukiye kuba waduhaye igitondo cyiza. None turakwinginze kugira igitondo tukibonemo umugisha, iki gitondo turonke imbabazi zawe, iki gitondo tukironkemo ijambo ryawe, iki gitondo turagweretse umurongozi, mwami databuja w'amahoro, muha amajambo akwiranye n'iby'imitima yacu inyotewe. Turakwinginze Mana, iyi gitondo kibi cyo kwishurwamo imitwaro yacu, abarwaye indwara bakire, data abakeneye ubuzima buronke, Yesu Kristo mwiza, abakeneye kurindwa nawe baronke uburinzi, icyo umwe wese ashaka mu mutima wiwe aze kukironka. Yesu uzobukoze mwami, turagushimiye, turagukengurukiye, ibirenge kizima, imbabazi zawe zibe kuri twebwe, ubwiza bwawe kuri twebwe, utugiriye neza. Kandi uyu munsi uze kukubona, umwe wese aze kuronka protection y'ijuru, aze kuronka amahoro y'ijuru, aze kubona ubwiza bwawe, kandi aze kugirirwa neza nawe. Yesu Kristo mwiza, ijambo tuza kuronka uze kuriteragira mu mitima yacu, natwe turigendere ko mpwemu wawe natwe aturinzi wacu, umurongozi wacu, utugiriye neza iminsi yose yo kubaho. Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo n'imiryango yacu n'abatari ngaha ku gicaniro, tubasize mu kiganza cyawe, nabo nyine ubibuka aho bari. Yesu uzokoze, dusenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Amen, amen, amen. Urakoze cyane mama wacu, Imana iguha umugisha. Turi kwakira n'abaje nyuma, Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Mwumve muguwe neza, mwumve muhawe ikaze muri kino gitondo, igitondo cy'umugisha Imana yongeye kuduha kugira ngo tubashe kukibamo kandi tunezerewe. Muri iki cyumweru turi gusengera ngo Imana iduhuze n'abantu b'umumaro cyangwa se n'abantu b'umugisha mu buzima bwacu. Abo twatangiranye ku munsi wa mbere twaraganire ko Imana, haleluya, ijya iduhezagira, ijya iduha imigisha inyuze mu bantu. Abantu n'ibikoresho Imana ikoresha kugira ngo tubashe guhabwa umugisha. Niyo mpamvu dukwiriye kubana neza n'abantu, niyo mpamvu dukwiriye guha agaciro abantu, kuko uyu munsi umuntu ushobora kumusuzugura cyangwa n'umuha agaciro, ejo ukazamukenera. Dukwiriye kubana amahoro n'abantu bose, kuko Imana ijya ikorera mu bantu. Rero hari abantu Imana yateguye bagomba gutuma ugera mu masezerano yawe. Uko byamera kose, hari abantu Imana yateguye mu buzima bwawe. Abo bantu rero nibo turi gusengera muri iki cyumweru, kugira ngo Imana ikomeze kuguhuza nabo. Buri muntu wese Imana yateguye mu buzima bwawe, ugomba kugupushinga, ugomba kugusunika ukagera mu masezerano yawe, nibo turi gusengera kugira ngo Imana ibazane. Hari igihe dutinda, hari igihe tudindira kubera tutarahura n'abo bantu b'umumaro ku buzima bwacu, ugasanga dukomeje kuzenguruka aho ngaho, kandi hari uburyo nyine hari divine connection, hari uburyo twahura n'abo bantu mu buryo bw'ubumana tukabasha kugera mu masezerano yacu. Rero ibyo turi gusengera kugira ngo Imana ibashe kutugirira neza, kuko umuntu ni igikoresho Imana igikoresha kugira ngo abantu bayo bahabwe umugisha. Haleluya. Reka nguhe nk'urugero, kugira ngo ubone akazi, niba uri umushomeri, kugira ngo ubone akazi, haleluya, ukeneye umuntu Imana ishyiramo business idea cyangwa se igitekerezo cyo gukora business. Uwo muntu agashinga business nko mu gihugu cyangwa ahantu runaka, ubundi agashinga business ijyane neza n'ibyo wize n'ubumenyi ufise, ugasanga uwo muntu akeneye wewe kugira ngo ujye muri iyo business. Birashoboka ko wewe wenda utarabona amafaranga yo gutangura business yawe, ariko hari undi muntu afise amahera, afise amafaranga, ashobora gutangura business, agakenera umukozi afise ubwenge n'impano nk'izo wowe ufise. Rero ukeneye uwo muntu aza agatangira iyo business kugira ngo nawe binyuze muri we ubone inzira yo kubona akazi. Yesu ashimwe cyane. Abantu iteka ryose Imana irabakoresha kugira ngo tubashe guhabwa umugisha, kandi abo bantu tugomba kubasengera kugira ngo Imana iduhuze nabo muri iki cyumweru. Yesu ashimwe cyane. Uyu mwaka hari umuntu umwe gusa ugomba guhura nawe, ubuzima bwawe bugahinduka.
Yesu ashimwe cyane. Imana rero dushoboze kugira ngo tubashe guhura n'abo bantu b'umugisha ku buzima bwacu. Reka dusome iyi nkuru yo muri Mariko, iri muri Mariko igice cya kabiri, duhere ku murongo wa mbere. Yesu ashimwe cyane. Dukeneye abantu b'umugisha, ukeneye umuntu w'umugisha kugira ngo ubashe kugera mu isezerano ryawe. Haleluya. Ukeneye umuntu, haleluya, utekeye ibyawe, haleluya, kugira ngo ugere ahantu ugomba kugera. Twavuze kuri Yosefu. Yosefu yari ari muri gereza ahatinze pe, ariko hari umuntu wamuvuganiye ibwami. Haleluya. Igitondo kimwe, kubera ko Yosefu yavuganiwe ibwami, arasohoka muri gereza, bimuganisha mu masezerano yo kuba umuntu ukomeye cyane muri Egiputa. Hari umuntu ukeneye mu buzima bwawe, ugomba kukuvuganira ahantu kugira ngo ubashe kwinjira mu masezerano yawe. Uwo muntu ndamusengeye mu izina rya Yesu kugira ngo Imana imuzane mu nzira zawe. Haleluya. Mariko igice cya kabiri, duhere ku murongo wa mbere. Bibiliya avuga ngo nuko hahise iminsi asubira i Kaperinawumu ni Yesu, bimenyekana yuko ari mu nzu. Haleluya. Bimenyekana ko ari mu nzu. Bibiliya avuga ku murongo wa kabiri ngo benshi bateranira aho, buzura inzu, barenga no mu miryango, nuko ababwira ijambo ry'Imana. Yesu yari ari kubabwira ijambo ry'Imana, yari ari kubigisha ijambo ry'Imana, ariko ngo abantu bari benshi cyane. Nawe umva ukuntu byakomeje ku murongo wa gatatu. Haza abantu bane bahetse ikirema. Imana ishimwe cyane. Muri ako kanya Yesu ari kwigisha ijambo ry'Imana, ngo haza abantu bane bahetse ikirema. Bibiliya atubwira ngo ariko babuze uko bakimwegereza, kuko abantu bahuzuye, basambura hejuru y'inzu aharinganiye n'ahari. Bamaze kuhapfumura, bamanuriramwo ingobyi ihetsemo icyo kirema. Yesu ashimwe cyane. Aba bantu bane bari abantu b'umugisha kuri uyu muntu wari uri kirema, wari waravutse ari ikirema. Tubyite ko yavutse ari ikirema, afite ubumuga bw'ikirema. Ariko icyo nashaka kuvuga muri kino gitondo nuko aba bantu bari bafite umutwaro ukomeye cyane. Bari bafitiye umutwaro inshuti yabo wari waravutse ari ikirema, cyangwa se yari afite ubuzima bw'ikirema. Ntabwo uyu muntu w'ikirema yari ashoboye kwigeza kuri Yesu, ariko Imana ishimwe ko yari afite abantu bari determine, bafashe icyemezo, bafashe umwanzuro, baravuga ngo uko biri kose iyi nshuti yacu, uyu muntu tugomba kumugeza kuri Yesu. Aba bantu bari bumvise amakuru ya Yesu, ko akiza abantu, ko ahagurutse ibirema. Baravuga ngo tugomba gukora uko dushoboye kose iyi nshuti yacu tukayigeza kuri Yesu. Haleluya. Aba bantu bane nibo ndi kuvuga muri kino gitondo, nibo ndi kuvuga muri kino cyumweru. Abantu bakugirira umutwaro bakagusengera, abantu bakugirira umutwaro bakavuga ngo uko biri kose iyi nshuti yacu tugomba kuyifasha ikagera mu masezerano. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Niba ndi gusenga muri kino cyumweru, niba ndi gusaba Imana ngo izane abantu badufitiye umutwaro, abantu bashobora kugupushinga ukinjira mu masezerano yawe, ukinjira mu muhamagaro, ukabasha gukingurirwa imiryango, ugakorera Imana, impano ziri muri wowe zikagaragara. Aba bantu bashobora kuba ari pasiteri, bashobora kuba ari inshuti z'umuryango, bashobora kuba ari abavandimwe bawe, ariko ndi gusenga Imana muri kino gitondo ngo Imana ikuzanira abantu, haleluya, batita ku bukene bwawe, batita ku burwayi bwawe, ahubwo bavuga ngo ugomba gutabagwa n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Umva ikintu gitangaje muri iyi nkuru. Baramuzanye uyu muntu, bamugeza ahantu Yesu ari. Bibiliya atubwira ngo hari huzuye abantu benshi cyane ku buryo byagoranye ko bamugeza kuri Yesu, ariko baravuga ngo uko biri kose tugomba kwiyaranja iyi nshuti yacu, umuvandimwe wacu akagera ku birenge bya Yesu, akagera kuri Yesu kugira ngo yakire igitangaza cye. Bibiliya atubwira ngo bazamuka hejuru ku nzu, ngo bavanaho amabati, batitaye ngo iyi nzu ni yande, batitaye ngo biragenda gute. Icyo bari bitayeho kwari ukugira ngo inshuti yabo ibashe guhura na Yesu, yakire igitangaza. Haleluya. Ngo bapfumura hejuru ku mabati, barapfumura pe, baravuga ngo iyi nzu turayisenya ariko inshuti yacu yakira igitangaza. Ngo bavanaho amabati, baramanura cya kirema bakigeza kuri Yesu.
Imana ishimwe cyane. Ndashaka ko Imana ishaka mu mitima y'abantu bagomba kugusunika ukagera mu masezerano yawe. Njyewe nyasenga Imana, hari ibintu byinshi mba numva muri njyewe, ariko nkabwira Imana ngo Mana, wampagurukirije abantu bo kunshigikira kugira ngo nkore umurimo wawe. Ndasenga Imana ngo Mana, hari abantu bafite skills, bafite ubumenyi, ariko imiryango yabo yafunzwe, kandi bashobora gukora akazi, bashobora gutuma ibintu bigenda neza. Abo bantu Mwami Imana, bahagurukiriza ingabo zo kubashigikira kugira ngo binjire mu masezerano yabo. Mwene data unkurikiye, ntabwo uri umuswa, uri umuhanga, uri umunyabwenge, uri umukobwa mwiza, uri umudamu mwiza warize, uri umupapa warize, ariko hari ahantu utari kugera. Kubera iki? Hari abantu bagomba kugusunika, bagomba kugusunikira mu masezerano. Abo bantu nibo ndi gusengera muri kino gitondo, ngo Imana ibazane mu nzira zabo. Imana iguhuze n'abantu b'umugisha mu izina rya Yesu. Bibiliya avuga ku murongo wa 5 ngo Yesu abonye kwizera kwabo abwira ikirema ati, mwana wanje, ibyaha byawe urabibabariwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana rikomeza kutubwira muri iki gitabo, byarangiye iki kirema cyakiriye igitangaza. Tusome ku murongo wa 10 ngo ariko ngo nimumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Nuko abwira icyo kirema ati, ndagutegetse byuka, wikorere ingobyi yawe utahe. Arabyuka yikorera ingobyi ye, uwo mwanya asohokera imbere yabo. Nuko bose, haleluya, baratangara, bahimbaza Imana, baravuga bati, bene ibi ntabwo twigeze kubibona. Haleluya. Ikirema cyatashe cyakiriye igitangaza cyacu. Kubera iki? Kubera ko hari support y'abantu bazima bemeye kuvuga ngo turashigikira umuvandimwe wacu agere ku birenge bya Yesu. Haleluya. Yakira igitangaza cye. Ndasenga muri kino gitondo ngo Imana ihagurutse abantu babasha kugushigikira, babasha kugusunika, nawe ugere mu masezerano yawe. Haleluya. Niba ubyizeye, nagira ngo dusengane muri kano kanya, ubwire Imana ngo Mana, hagurutse abantu babasha gushigikira umuhamagaro wanjye. Hagurutse abantu bashobora gushigikira ibindimo, bashobora gushigikira ibyanjye. Imana ibahagurutse mu izina rya Yesu. Imana ibaguhagurukirize mu izina rya Yesu. Abana bawe Imana ihagurutse abantu babashigikira. Haleluya. Umuryango wawe Imana ihagurutse abantu bawushigikira mu izina rya Yesu, kugira ngo ubashe kugira aho ugera mu buzima bwawe. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Data, ndagushimiye kubw'iki gitondo cyiza. Ndabizi neza ko hari abantu Mwami wateguye mu nzira zacu kugira ngo tubashe kugera mu masezerano yacu. Ndasengeye bene data turi kumwe n'abadukurikiye kuri YouTube, mu izina rya Yesu Kristo, ubahagurukiriza abantu babasha kubashigikira kugira ngo bagere mu masezerano yabo, kugira ngo bagere aho wifuza ko bagera. Uyu mugabo wavutse ari kirema yagize abantu bamugirira umutwaro, baramusunika, baramuterura, bamugeza ku birenge byawe. Ndasenze mu izina rya Yesu kugira ngo uhagurutse abantu bo kutugeza ku birenge byawe, bo kutugeza ku masezerano, kugira ngo tubashe kwakira umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Nanjye ndasengeye ubwoko bwawe, imbaraga zawe Mana zibasunikire ku birenge byawe, babashe kwakira ibitangaza, babashe kwinjira mu masezerano mu izina rya Yesu Kristo. Kubwira isengesho senze hano Mwa, reka n'iri sengesho ribasunike Mwa, ribasunikire mu bitangaza, ribasunikire ahantu akwiriye, ribasunikire mu migisha yawe, ribasunikire mu masezerano yawe mu izina rya Yesu. Bakire gutabarwa muri kino gitondo, bakire kugendererwa nawe muri kino gitondo. Imbaraga zawe zibasange Mwami Imana, uzoba ukoze Papa. Abarwayi bahe gukira, abarushi bahe kuruhuka, ababoshe babohore Mwana. Imbaraga zawe zikora ibitangaza uhereye nonaha Mwami Imana. Ubuzima bwacu, ubuzima bw'abana bawe buhindurwe nawe Mwami Imana. Urakoze kuri Imana igira neza. Twakiriye abantu b'umugisha, twakire telefone z'umugisha, twakire email z'umugisha mu izina rya Yesu. Imiryango idukingukire, tugere mu masezerano yacu kubw'icyubahiro cyawe Mwami. Urakoze Papa. Reka uyu munsi ukomeze kubana natwe, ukomeze kutugirira neza. Icyubahiro cyose gikomeze kuba icyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Uhure n'abantu b'umugisha ku buzima bwawe, uhure n'abantu bakwiriye mu buzima bwawe, uhure
n'abantu b'umumaro ku buzima bwawe, kandi nawe uhinduke umuntu w'umumaro ku bandi bantu kugira ngo babashe kugera mu masezerano yawe, kuko nawe Imana ishobora kugukoresha. Haleluya, kugira ngo n'abandi babashe kugera mu masezerano yawe. Witegure gukoreshwa n'Imana, kandi nawe witegure guhura n'Imana binyuze mu bandi bantu, kandi Imana yaza kubikora mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha, kandi Imana ibagire neza, mukomeze kugubwa neza aho muherereye. Yesu akomeze kubana namwe. Shalom, shalom.